Azken orduetan, 34 pertsona hil dira. Guztira beraz 251 dira hildakoak koronavirusaren krisia hasi zenetik. Kasu berriei dagokienez, Més del nombre total d'afectats arreu del país, 2.557 són professionals sanitaris. Pel que fa a les altes, 23 pertsonak lortu dute gaixotasuna gainditzea. Eusko Jaurlaritzatik azaldu dutenez, ospitaleetan hainbat gune egokitzen ari dira, eta berezien total de 15.026. Fins ara han mort de Covid-19 1.226 persones. Pel que fa al nombre total d'afectats, erdiak baino gehiago, 277 Bizkaian, 279 Araban, eta 90 també de fet que les noves mesures restrictives ajudaran a controlar el virus. dira ahulenak eta berrizla enpresetik sartu izenean batizaren. Per tant, qualsevol persona que troba, però les residències adverteixen que necessiten